Hallo, was schijnt het vandaag? Schönen dag gehad? Has de goede tijd gehad met God? Has allemaal geloofd en je prijs voor wie hij is? Wat hij gedaan heeft? Has allemaal geloofd en je prijs voor wie du bent? Vandaag mijn thema is over God loven en God prijzen. Wat het er van alles jaft en wat het alles meint dat raak en praat ervan. En niet unbedingt dat ik wel veel van dat zijn of veel van dat reden, maar een paar dingen ja me ervan te wijzen. Ik heb een interessante denk wat ik vandaan wil wijzen. Ik geloof de meeste van ons Duitsers, we hebben dat nog niet gezien. Gehoord. We hebben dat eerst in Engels. Ik wil van wat Engels wijzen. En zo ja, dat is wat het dan is. Zum Anfang nu, wat mir aan te lezen is Psalm 148. Wenn wir den daar lezen, dan sagt het steht. Psalm 148, Vers 1 sagt, Loft den Herrn vom Himmel, loft hem dort hoog boven, en loft hem al je zijn engel, loft hem zijn ganze gewaltigheid Herr am Himmel, Zon en maan, loft hem, al je schienende sterns, loft hem. Loof hem du höchste Himmel, en je waters boven de Himmel. Lot den Herrn zijn naam loven, wels hij bevoel, en die wieren door. Hij heeft die op Emma en eeuwig op ehrenplaats gesteld. Hij heeft een gezegd, dat de matten en er boven blijven, en dat wordt niemals ändern. Loof den Herrn op de eerde, en al je eigen hem diepen meer, vuur en heuvel, sneeuw en nevel, en sterker wind, die zo doen als hij zegt. Je boy en alle hempels, vruchtboom en alle zijden, wildtieren en al het vee, kruiptieren en vleende veel, kennis op de eer en alle veldja, je verste en alle rechten op de eer, jonge mannen en meales, oude mensen en tjenja, laat die den Herrn zijn naam loven, wels hij heeft den allerhöchsten naam. Zijn herrlich zijn reikt zo weit als Himmel en Erd. Hij heeft zijn volk sterk gemaakt, dat am al zijn heilige in Israël loven, een volk dat hem om harten ligt. Halleluja. Dat is wat het te zijn. Dat redt van verschillende dingen en van verschillende steden. Zo nu een vraag voor die. Maar wir sagen von Gott loven en prijzen, wat is de indruk wat du hast? Ik geloof de meeste van ons würden sagen, oh ja, naja, zondag waren we niet terug voor, nicht? De zinger daar het ver boven zetten en zijn, wat van Leid ze willen zingen, naja, dan waren we nu maar Gott loven en prijzen met dit en dat nummer. Sehr goed, dan doen we dat zo, nicht? Zingen we maar een dag. Dat leidt en dan hebben we het gedaan. Dan varen we naar huis. Man, we hebben Gott geloofd en geprijsd. Niet zo? Is dat niet zo? Het meeste wat we doen. Zondag s'morgens. Zondag gaan we niet kerk varen doen en dan we Gott loven en prijzen. Dat is wat we dat doen. Ik geloof, zeer veel van ons hebben ons dat ongewoond. Zeer veel van ons doen dat. Zeer veel van ons geloven, we kunnen niet doen voor dich worden. Aber denkst du da wirklich mal über nur, was die sein das, was die sein tun, wenn die sein, wer wir Gott loben und preisen? Was meint das? How about wenn die Menschen sein, praise and worship? Oh, no, das haben wir nicht. No, das geht viel zu weit mit der Welt mit. Wirklich?
Wirklich. So schafft das? Was meint dat die wir praise and worship? Ik had het nu te later tijd al niet maar zo zeggen hier, aber dat wird eine tijd, oh, was sei ja wie dat, oh no, praise and worship, dat mag nicht, dat is nicht so was Feines, dat is no, dat is nicht für Christen. Laat mich nicht sein, das steht. Praise, mein Preisen. Worship, mein Anbeten. Dat is hetzelfde als van de zingerferen en de kerk aanzegt. Waar we dit aan bijbeeld nemen, waar we het geloofsliederbeeld nemen, waar we het gezangbeeld nemen, waar we dit en dat nummer zingen, en waar we God aanbeten met loven en prijzen. Dat is ganz hetzelfde. En de mensen zeggen praise and worship, dat is een beetje Engels. Oké? Voor die Wiera, praise and worship, daar hebben we niet angst aan. Dat is correct dat wat we zijn en waar we God loven en prijzen. Oké, zo, nu zijn we dat dan even sterk, ja? Dan wieder. Oh no, die kerk, die heeft drums in de kerk. Oh no, dat is niet wat zij vinden. No, drums, aber nee, nicht mogelijk. Wirklich? Wer bist du, zum Sohn sein? En Psalm fing wir genug steden van wo dat sagt, dat wir sollen mit Symbolen en mit Sinne Dinge dort spelen. Symbolen, dat zijn die Disten, wat die op de drums haben. Dat nennt sich Symbolen. Ja? Aber nicht mal bloß dort, okay? Warum wir ein bisschen wiedergehen? Wo wird denkt wir? Wo wird es uns Kopf? Wo wird es uns Verstand? Wo viel kann wir begreifen, was das meint, Gott loben und preisen? Hast du mal über neu gedacht? Kannst du das begreifen? Sind wir bloß Menschen, die Gott loben und preisen tun? Sind das bloß uns? Sind das bloß wir? Das war ich von der und ein bisschen gewesen. Wenn das bloß wie werden, dann wird das sehr naht sein. So, wenn die das schon gesehen haben, dann wollen ich weiten, was ich meine da. Aber ich möchte uns von der mal mit den Augen auftun, in Bett wiesen, dass Gott loben und preisen, das sind nicht bloß unsere Toren, das sind nicht bloß uns Müll, das ist nicht bloß uns, was wir in der Kirche tun. Okay? So steht, du hast ein Mann, der hat ein Wasser Töpf gestellt, so wie das heute kann, so wie das heute verstanden hat. Okay? Denn das sind noch mal bloß ein paar Dinge. Bloß gerutzt ein paar Dinge genommen. Zum sein, was ich dort hier, okay? Von der und da habe ich so eine Technologie, all was da fehlt, irgendwas uitzufangen, in Töpf zu stellen. Und du jetzt viel Töpf zu stellen, was er sagt, zum Wundern und zum Staunen ist. Okay? Ich würde noch gern von dort ein Teil von reden. Was ich will wissen ist das. Du hast einen Mann in der Stadt, und er hat ein bisschen was abgestellt, und das hat er fertiggestellt, und von dort will ich von der nehmen, von dort will ich von der mit reden. Und ein bisschen kicken, was das alles ist, okay? Wasser von uns wollen nicht all design haben, Wasser von Jünd wollen nicht all mal design haben, so, aber der wird dann nicht haben. Von der will ich nicht mal wissen. Okay? Das Mann, ich will eher spielen und eher weiter dann stillhalten und weiter von reden. Das Mann, das ist ein Prediger an der Stadt, der hat was gestellt. Und dort ist, was ich will hören lassen. Und dann wollen wir damit mehr von reden, okay? He says, praise him, sun and moon, and praise him, all you shining stars. That's not just a poetic idea. That's really happening because stars don't just shine, stars also sing. Let me just show So, wir reden davon, dass Psalm 48 von der ersten Version, wo das sagt, dass die Stirns, die schienen nicht bloß. Die singen auch, ja? Die singen. Da wollen wir wieder halten. you a couple more stars.
This one is called the Vela Pulsar, and it's magnificent. It's a Så this stier dat as en Vela Pulsar leitnant sig dat. En det för att låta det vann så från så dig be kicken des. 1,000 light years away. It's a highly magnetized neutron star. Right. It simply means this star exploded into a supernova, and in the case of the Vela Pulsar, it collapsed back on itself in a magnetic entity, and as a pulsar, it began oscillating on its axis. This one oscillates 11 times a second on its axis. And as it is oscillating, you can see what's happening. It's shooting a radio frequency out of itself. When they aimed the radio telescopes at the Vela Pulsar, this Så vad det stier det as dat hij reed van het SMB's van het updateer as er dat updateren. En dan move dat am han trader det 7 mål en en sekund wat het han trader de minuut van am hij doseer. En wen dat han trader dat jeft en radio frequency dat as es van we 1000 radio answitchen dan en hier we dat ja. Dus voor een radio wat er som vi har vertalt och vi kan det even radio hier not meint så fel att kan even en frekvens över. En dat wordt dit jeft een frequency. En dan duiden ze mal een ding door handstaan te mal harken. Maar hoe hiet zich dat? This is what they heard, and this is what this guy does 24/7, day and night, 365 days a year. This is what, from 1,000 light years away, the Vela Pulsar sounds like right now. This is it. Listen to this. Now, I don't know about you, but that blew me away. I'm thinking, wow, this is incredible. You're like, well, what does it mean? I don't know. Is that some kind of Morse code for something, or what does all that mean? I don't know what it means, but and I don't want to go too crazy here. But maybe the Vela Pulsar got wind somehow innately of Psalm 148, verse 3, and since it says, "Praise Him, sun and moon, and all you shining stars." We're a shining star. We should praise Him. Well, how are we going to praise Him? I know. Let's oscillate 11 times a second on our axis and see if we can send a radio signal into the universe that would join in the symphony of God's praise from all creation. It's singing. The stars are singing to Him. I recently stumbled on 47 Tuc. It's a beautiful cluster of stars. We'll show you the picture of it here. There are 12 of these supergiant blue stars in there, but the things that are of interest to us tonight are these millisecond pulsars. And right now tonight, while we're sitting in this room, the 16 recorded millisecond pulsars in 47 Tuc are making this sound. En så op de andere sted vi on internet har hebben een beeld gezien van dat wat we opgenomen har. En hij reed van 12 geraadste stierens wat hij te zijn kreeg. En ik weet niet krijg want hij aan mijn net van de 12. Maar hij kon de 12 geraadste stierens zijn en die hebben ook een frequency. En zo, nu had hij dat met opstellen en dan zijn wat hij daar heert. Right now. Hiet ik dat niet fijn? Isn't that beautiful? Who knew? No, God has His own string section. Hij zegt, God heeft zijn ene instrument wat hij speelt. Who's- Zo? Isn't that beautiful? Hiet ik dat niet And we fijn? just looked at 11 times a second pulsar and 16 millisecond pulsars, and you start seeing Psalm 48 Dit come weer to een bus life. wijsheid But van look dat down in ding. verse 7. It says, "Praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all deeps." The whale songs could sound like this right here. Take a listen. En zo de wollenvers, die würden dus dit hier. Wat vers 7 dan zijn dat. We don't know the expanse of the worship that is continually surrounding the throne of God.
Så vi kan det godt gå ons begripen, ans forstånd kan det ikke begripen, hvad det for en præs, hvad det for loven er, hvad det anbedung, hvad det gjort for Gud sin tron. Vi kan det godt begripen, og det er bare sådan et par ting. And our songs are great, but God isn't banking on our songs because He is surrounded by a symphony that's bigger than our wildest dreams tonight. Stars sing and whales sing and the birds fly. And I just tried to imagine what would it sound like if you could just for a second be God and hear what He hears. And I can't get us there tonight, but I came close. I had a friend who helped me with this little iPad program, and I'm not a DJ, but I just a little thing, just quickly. And I want you Så jeg kommer nicht verstehen, wo Gott dort macht hören. Ich sage nicht Gott, aber ich prøver mit den fertigstellen. Wo hielt sich dort? So, vi kan niemals bei der kommen, dass wir das wollen verstehen. Aber hier habe ich bis, das Morgen habe ich dann ein paar Dinge in, und wir mal horchen sehen, was sich das dann hielt. to see how this works. This guy, we didn't look at his picture. He's PSR BO329-54. And he's only rotating That's 1.5 ein anderer times per Stier. second, which is not all that much, but we need him in our little experiment we're going to do here, okay? And then we Der have the nicht Vela sehr Pulsar. bosig. You remember the Vela Pulsar, right? So that's So that hier ist guy. das andere Stirn. But that's a little too fast for what we're trying to do, so we're going to slow that down, okay? Das ist ein bisschen bosig, was er jetzt. Wir wollen dann mit aufspeeden, so dass wir dann zum Speed wird matchen. And so we're going to put the millisecond guys in there. The ones you just heard, here they come. Der wird beirut hier und da, und der war wieder drin an. You want to hear some whales? Noch ein paar Wolfherrschenden an. Those same whales that you just saw, undoctored and unedited, here they come. So we just got 2 pulsars, and then 16 others and some whales, and we got something going. But I was asking what you're asking because some people need it really clear. Like, what are they singing? Så det frågar alltså, vad We sänger tried han? this, and you just got to know this is unedited. We just dropped this on. Men vi vet This is nicht. what happened. This is what they might. Och vi har en be bit vad singing. uppgestalt. Hitzt du dich fan? You with me? Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. You want to sing along with Stars and Whales? Hoe groot is ons God? Sing with me how great, Zing met me, hoe groot is ons God? and all will see how great is our God. Sing it one more time. Come on. Great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great
Dat war das. Was lässt davon? Hättest du das nicht fan? Kannst du dir das nicht verstellen, wenn du singst? Hättest du kriegen dann, wo du singst, das? Dat du met andere dingen met zingen, das, mit den Sterns, mit den Fisch. Wat ab ihr ist im Himmel. Man. Dat ein Moment so die Jahrensheit über die kommen, und du bist am denken, wer uns Gott ist, uns lebender Vater, uns Daddy, mein Daddy, dein Daddy. Und alles, was er gemerkt hat, alles, was du isst, das läuft am und das presst am. Sterns und den Mond. Alles, was am Wutter ist. Al de veel wat in de laf zijn. Wanneer dat dan niet alle opstellen is, dan beetje zo van nu denken is, komt dat dan erop aan dat een denken te luid is. Die Sterns, die haben von Anfang an Gott geloofd en gepreist. En een denk, en een speed, een toon. Okay? Dat 24 Stunden dag, 7 Tage de week, bloos waar ik aan Gott loven en prijzen. So, wenn wir dann nicht in die Kirche fahren, dann, wenn wir nu weer een Leute geschreven haben, wat den Chor 3-mal, 4-mal daar singen, dann ist das überhaupt eine Frau, als das te verken ist? So viele Menschen haben sich gefragt, haben das auch vergessen, wem wir das nicht wahr singen? Ist das überhaupt wichtig? Warum würden wir den Chor nicht 100-mal singen? An einem Kirche, an einem Gottesdienst. Die Sterns, die Mond, die singen eigentlich dasselbe. Einmal war ich an. In Offenbarung sagt das, wo die Engel sagen, herrlich, herrlich, herrlich. Einmal war das sein, der herrlich, herrlich ist die, der Lohn Gottes. Kan vi ansett en klein bisschen so loslåten und nicht ganz so nerv sein, wo fährt ein Vers gesungen wird, wo fährt ein Chor gesungen wird. Und dann du mal mit allen anloten, wen Wort wird das gesungen, wen Wort ist das, wen Wort meint das, wem wird das gesungen, da wird zu Gott getan. Man. Ich kann mir nicht anders vorstellen, dass wir würden gerne so viel Dinge ändern und wir würden gerne so viel Streiterien abhören, so viel Einigkeit, als du würdest gerne sehen, weil wir können da bis du nicht kicken, eine Gott seine Welt, so dass die gemerkt ist, und wir den würden loben und preisen. Nicht so? Ja, wie das tun? Das ist von der und für die zu merken. Wer wir Gott loben und preisen, alle Tag, jeder Tag, kraken und wer die Bass. Krijg dan wat je die feilen is. Van nu met treurig feils, merk wat aan, zing met, dat moed geeft, moed brengt dat. Okay? Anyway, ik wens je dat die zum Sehen je warst, en we hören uns dann das nächste Mal weiter. Gottes Segen.